Jotono khulum kani channel o kai tamung norok ani channel no takpan subscribe khlaya khung kai subscribe khlai ready ang katar job advertisement te online information related videos sanam ga faritini kaisa katal notification alenai omo rijaka Samagra Siksha Tripura ni bukhak te ga noro video no paithak jorate nai tongli kam ka semana ni bagai ga phaido official notification alaina omo kha official notification obo rijaka government of Tripura District Education Office Samagra Siksha Abhiyan Udaipur Gumati District Tripura ni bakhakte rijaka gaka borok ni email bo rijak tongo jagao official te o jagao tlang working interview tlang jaknai o jagao girls hostel te residential hostel tongo obo angka Gumati Tripura District ni bakhakte obo ongai 28 tarikh te 29 tarikh October 2022 o Interview ongnai abo Office of the District Project Coordinator, District Education Officer, Dak Banglo Road, Udaipur, Gumati, Tripura. Abo 11 ni simi 2:30 PM jorano interview najaknai. Tai je candidate dono sajaka norok ni original documents tai o jagao norok biodata tlangai interview ni bagai norok rimano abo gangkai norok interested tongkhang kai to norok Tomung no interview rona musung khang kai to norok reinai di opo 28 tarikh te 29 tarikh kangnai o jagao tlang jaknai part time teacher obo khang kai per month khang kai 11000 khlai rejaknai o jagao school tongo school tinta school tongo oro part time teacher khoroktam khaino tlang jaknai o jagao total post khang kai 9 ta o jagao school ni bumung tongo naidi Taidubari Higher Secondary School, Tekisa tongo Tairupabari, Tekisa Chala Kaham Higher Secondary School, o jagao total post tinta khorok tam khlai tlang jaknai abo part time teacher oma haikeno Tekisa tongo Warden tai part time teacher obo angkai Warden rok angkai 22000 rejaknai tai part time teacher angka jagao 10000 khlai rejaknai obo kaisa school o nongnai abo Dakmura Gumati Para JB School Residential Hostel angka o jagao angkai kaisa post angka warden ni bagai ga tai tinta post tongo abo angkai part time teacher ni bagai o jagao total post tongo 4 ta ga norok apply khlaina musungkhai apply khlaina di angkai o jagao sajaka working interview abo Tuidubari tai Tirupabari Orang kangkai okaini jagao 28 tarikh ongnai hangkangkai tekisa hangkangkai Jala Kaham Hostel by Dakmura Residential Hostel obo hangkangkai 29 October 2022 najaknai hangka jagao terms and condition rejakha kaisa terms and condition oro rejakha bokhai purely contractual basis singnai abo 1 year ni bagai hangkangkai o jagao je bwrui angkai o jagao KGBB hostel o oro bwrui rok simi apply khlai manai tei chela rok angkai je residential hostel o angkai chela rok ni bagai angkai norok naine di obo PDF no bo ang description o rirwan o jagao qualification kai part time teacher ni bagai angkai je TET qualifying jak phano borok apply khlai manai tei o jagao sajaka je graduate postgraduate BA MA Borok Bengali English rogotai BSc MSc Pure Science khlajak tai logiwo B.Ed khlajak tongkhai obo norok KGBB hostel ni bagai norok apply khlai manai gai warden ni bagai bo omahaino rijaka TET qualify nangnai tai unemployed youth je graduate khlajak BA BCom tai logiwo B.Ed khlajak angkai residential hostel ni bagai norok apply khlai manai angka tekisa tongo part time teacher obo bo TET qualify no tai unemployed je graduate khlajak tongnai logio B.Ed khlajak DLED rok angkai residential hostel norok apply khlai manai ke o jagao preference jaknai oro je borok ni block tai subdivision district ni under o norok tongui tongkha no ni residential norok agana ni borok angkai norok a block hai ka district ni angkai preference gobang kokha rejaknai angkai tini bagai amsunong sitong jotono no hambai